Reġgħu żdiedu l-wasliet u l-iljeli fil-lukandi ta' pajjiżna meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Ikkonferma dan tarif tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li wera kif baqa' jkun hemm tkabbir fuq iż-żidiet sostanzjali li kienu rreġistrati s-sena li għaddiet. F'Lulju il-wasliet fil-lukandi ta' pajjiżna laħqu l-169,000 fil-waqt li l-iljeli telgħu għal 1,100,000. Din hija żieda ta' 2.7% fuq is-sena ta' qabel. Il-medja ta' kemm wieħed ikun damm fil-lukanda kienet ta' ftit anqas minn 7 ijiem. Din l-aħħar statistika tfisser li mill-ewwel sas-7 xahar tas-sena kienu kważi 5 miljuni l-iljeli li għaddew it-turisti fil-lukandi Maltin, filwaqt li l-wasliet laħqu 897,000. Din l-istatistika nsertat ħarġet l-għada li kien iċċelebrat il-Jum Dinji tat-Turiżmu fejn is-Segretarju Ġenerali tal-United Nations World Trade Organization Taleb Rifai immarka s-suċċess ta' Malta. Malta is a sheer example of a country where tourism is a force for transformation. Malta's tourism sector is a stronghold of the country's economy, social development and international image and brand. Furthermore, it is one of the pivotal sectors contributing to preserve and promote Malta's rich cultural heritage. On this occasion, I'd like to commend the developments of tourism in Malta. Intant l-Awtorità tat-Turiżmu wkoll laqgħet l-aħħar statistika u qalet li hija kuntenta b'dan ir-riżultat irreġistrat mill-istabbilimenti turistiċi f'Malta.